Zamim. Kop mwen vin de. Bon, mas não já gastou, vai na coisa, sabe? Não é só. Eu até me duvido lá no papai. Comment on a bien monté dessus? En tous les cas, je dis à la Marie, je ne peux pas déplacer la semaine. Kop mwen bezwe zamim. Mba nan pa nan pi. Mba kan yon mba gen problème, mba si mde yon davide bo kobla, mba ko gen problème mba ou. Eh bien, on va manger. Comme davide on manger là. Et ba vin bat moi. Ba ko problème mba. Zamim mba deplase. Mba gan kin an map diyon ko kobla mwen. Mba deplase zamim. Vous êtes touché? Kop mwen pou mwen. Ba si mba yon kobla. OK, mba ka fan pou mba yon kobla sou comment faire bo kobla. Bon kop mwen mba diyon an ko fwe. Ouais, ou même. Après, tout le monde bien. Eh, chérie, comment ça pour bien vagabond senti? Che, ou met ki den manje kop lan nan. Sot nan sakatwe nou.